bwega thamo gwanja cha muthenyangi kuretera nteto muri abwitite na mbere na kumira ja county ya Meru na kinya aja nthiguru ya Kenya rito ria kwa kambita Kathure wa Mburugu tukiambiria na nteto cia tukinyira kiri metha yetu ya nteto ni gutwika county assembly ya Meru ni bogete bakagwata mbaru munini wa rais Kithure Kindiki makiuga kanyaka Kindiki thirikarine bagatikira bago gekiro karia nikagitatongira babo na nitio chamba kire munini wa rais Kithure Kindiki makiuga abageta na mbere na kumuyika kenda geta na mbere na gukinyaniria kana gutigera bira bionthe bikwendekana bikomba kwithira bikibakinyira batuka turi airwari around 61 members ba county assembly ya Meru tukiria fama wa support kiri thirikari yetu nontu itwethirite twina mantu maingi kwina story nyingi cia project ira cia kwami tukone chanjirite ku revive kwina lamira itirendelea meathene miomponi na ngui nyingi ira ikwendelea kiri thirikari. Number 2 batwe itonete Kenya mzima bakiru yera gitega deputy president yakagite na mwene na batu bara tukwenda kwira the rest of the country is that gite kia deputy president ni Meru kire na oteno kitete na tukiromba ini wana sorombe kia kuthwania gitega deputy president gite kia oswi Kisumu Western wapi gitega kia deputy president mwaka 2032 kirethera kina professor Kidekende na ya Meru county ndene ya kirethera kina professor Kidoke ndene ya Lanja Meru community na kuma huko 2032 tumusukume ai president kenda Meru yomba ni gweta na mbere so bato turea kuria famo support na kirenga bana wetu his excellency Mutuma Twethingia na tukiwa turea assembly Meru ito support thirikari na tukiromba president na nyende deputy president bendelee ku support Meru oraba o support turi support thirikari ya William Ruto in totality no tukiambere kwa mwana wetu Kithure Kindiki opportunity ya kurutania ngogenwe na mbuge oni ndena opportunity ya kotha indone totongoria bwa Moi imbonete bwa Kibaki imbonete bwa Uhuru na bobo bwa Ruto na ngeraga Meru tukigitaga kira twita comparative politics wote thirikari nge iuchionde atoririkana jaura thirikari je ya Ruto nkoroki no tukiambere batwe Kindiki akwa deputy president miakeje teko kinyanginya ere itwonete nkinya ayete ana betongoge for example twena Kimathi orale chief of staff aja arimo member wa assembly thaiji ne mone no protocol office-ine ya Kindiki na bange barantega gweta bonde Meru bena that evidence na mbuge ojo batwe tugakaria Kindiki no to imwana weto no to kuma independent gutire to akwereria onene tole namba 2 in the country to tebati kwetho tukereraga tobati ku support thirikari je na nkiwa Mutuma Twethingia peace yororete Meru ikio kuona Meru twena peace na maendeleo tukirutaga on the ground so barabara kina wakiona ta assembly orere tatu teoneka bando tuko tulikuwa tumejipanga na tujipange tu ya kutosha saizi tuko hapa ili kusupport serikali yetu kinto kiambere hapo bate Twethingia governor wetu wa Meru ito musupport 100% tole assembly ya Meru nyeto kagi kinto kengekere atwa peace ere atwete na thire arete Meru ningani ito kolikana mbere president beja Meru bakaringiro etuma bakogero ambu batinade president na deputy na thirikari we bare Meru bakaria bathikeri no tetuma gekuno tendo acheku nonto wa peace na kugwathina kula Mutuma gwathanĩtie antu turi atwinde huwa batwe twa support thirikari ya William Samoei Ruto na professor Kindiki na thirikari yetu ya county tongeretwe governor wetu Mutuma na uni watwera ya Meru na Meru turiwa batu bila tukuthiatania ara maendeleo yari na tutibwa ibo kuwa 2 term ke president no ntoto ina hospitali yetu level 6 yetu kubwithirwa tutena aibu kuwa 2 term no ntoko ina thoko kubwithwa Meru yonde tutena aibu kuwa 2 term no nto tweta stadium ni kubwithwa njerere moya eje duo current two way kuma makutano bashiekerera na Mount Kenya West bashekera mwanka Nyeri
Mwankara Kiganjo ite na mai jande bo Meru Railway line ba chekera railway line kuma Nairobi Mwankara na nyuke antobeto ba Meru batimbito ekeri ibito ekero na Mount Kenya West batito kada boto airia kaire Mount Kenya East to na mutongeria weto anato kaonga mukono enya tukenda batu na atwe tuja kutoa mandira ye bwaretere no tukinya baja kuga Mau Road anga bathithirie tuwe na ara Mau Road kinya Amero bango ibare Mau one tabati ya tukuthithira barabara eu lakini boto tuthithairia botora boto kama jete bokiona bokiuga batu turiti batwe to na munene wetu thaiti mwana wetu uyo ekendeke to CS wa Public Service Geoffrey Rukuna teterete mubango ja thirikari jagokeria urungamiri botungata ya SHA akiuga mathina jaraja kumiro ja wagibu wa ndawa na kinya wagibu wa tungata kiri masibitari jabati kwarirwa thirikari ya county akiaria CS ugete thirikari nitengete kigina gya kung'ana gya kugwata mbaru kiri nitengete kigina gya kugana kiri obishi ya kithomo kenda kugwata mbaru kithomo gikina nkuruki kuigika ana kenda bakona kithomo gitikia mari na kithomo gikiega akiaria CS aureti akari wa Mount Kenya kuigwa bagitana mbere na kugwata thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki mwende wa Laiboni katuringe nacio. Akiaria waziri wa utumiki bwa mwingi Geoffrey Rukwa aretiania na wete thirikari ya Kenya ni agirithite kandi yogi mabomwere SHA akiwa ni njira yoti lotungatane bo kwagira muno sibitari-ini cia mwingi untu akwa wagibonda wa barabo kujirwa kirima sibitari kathomba ningwe ya thirikari ya county na niyo ya mamikirasi pango ya hospitali. Tunajua ya kwamba rais na serikali imeweka bima la afya ya SHA, lakini kuna shida kidogo maneno ya dawa iko shida kidogo. Unafika kwa pharmacy unaambiwa hakuna dawa, uende ukanunue. Wale ambao wanapaswa kukarabati maneno ya dawa ni hawa wameketi hapa, county government, CEC and the county government in the Republic of Kenya. Hao ndio sheria, katiba yetu ya Kenya inasema mambo ya health, mambo ya madawa ni mambo ya county government. Oku Rukwa arua budget ya mwaka yo 2026 netengete kigina kinene kirirwangirwa kithomo na boni otiela kinya baraba umite misiete uciomba ni bakuona kithomo na nikenda kinya baba atwika ntu mambo ya education, elimu, the biggest budget ever in the Republic of Kenya. It is this year's budget 784.5 billion Kenya shilling ambayo imewekwa kwa maneno ya elimu na imewekwa na wabunge wetu. Rais na serikali yake ameajiri zaidi ya walimu 1,100. Hii mwezi ya 7 walimu wengine 20,000. Rais amepanga kuajiri walimu ili watoto wetu wapate nafasi sawa ya masomo. Najua na naelewa kama sisi sio masomo atungekuwa na hizi cheo ambazo tuko nazo. Kama sio masomo Rais William Ruto angekuwa rais wa taifa letu la Kenya. Akirikia na ureti antu bakirima kia Mount Kenya kuwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Kindiki akiwa Mount Kenya East yoere thirikari nene oteke ntukinya kimwa kia barita thirikari ne untu aureti rutere ruragani na thirikari tutongoretu ni mutongerio wa DCP Rigathi Gachagua kwebana na kuangaratania kirima kutoka independence bakwa leo atunja ohaipata mtu yoyote ambaye amekuwa sasa amekalia kiti ya naibu wa rais Mumeru. Ati wakati ndio Wameru anaambiwa aseme one term. By the fact that Mumeru amekalia kiti ya naibu wa rais, hiyo imetosha peke yake tuseme 2 term kwa Rais William Ruto. Hao ambao wako na kelele jameni, hao ni maandui wa jamii ya Wameru. Hao ni maandui ya jamii ya Tharaka Nithi na jamii ya Embu na jamii ya Ishuru na jamii ya Mwea. Kila mtu akae kona yake. Watu ya Murang'a, watu ya Nyeri, watu ya Kiambu, mutie bidii. Kura yenu hesabiwe yote tuweke kwa ndebe moja ya Mheshimiwa William Ruto. Lakini kuna mkora kwa hapo wa Munyoro ambaye amechokora watu ya Murang'a, amechokora watu ya Nyeri, amechokora watu ya Nyandarua. So tunaambia mandugu zetu mujitokeze na nguvu.
mukapiriane na huyo mchokozi, huyo andui mkubwa ambaye anachokora akili ya watu ya Murang'a ambaye anaitwa Wamonyoro. Kiripotera Meru TV kumatiania mbeta wa mwende wa Laiboni. Mwarimu munene wa cukuru ya primary ya Nchaure norite thirikari gutegera kugaibwa mbeca cia capitation kiri cukuru cia thirikari, akiuga mbeca cibateria kugairwa cukuru kuringana na mahitaji jao endete kuringana na namba iria yaritwo bari cukuru yu. Akiaria kiri Maketha ni kiri cukuru imwe, augite nyingi cia cukuru cia thirikari nichikokorokera mathina ja wagi bwa mbeca onto kinyabo gwati mbarunuro kuromba giti kia mubunge Northimenti Patrick Bucha akiuria amemba kana bunge kuigua bakichwa na araba komba kuthura bakirita mbeca acha gutetheria masukuru jaja kinya aukuraja na mbeca cha NDCDF. Ora wina ripoti ejini Mutugi wa Kiambi. Patrick Bucha murwire gite kia mubunge wa Northimenti augite kuri na bate ya mubunge kwithira ri na umemba gukubia mbeca o mea kigena gia CDF kila tukwenda Northimenti imuntu roge tochwa mbeca nangi te CDF waki tondu ya CDF nande irima 192 million iraba kunengerwa ni kuri basari ni waka barabara ni kuri nyomwera ko itumba kungana ko kunindi mtungi ura omba guchwa mbeca nangi ki government na other investors. Bucha ura kwaragia kire mambura ya guchanga mbeca cia gwikira itikire block njere ya cukuru ya Nchaure primary ire akubiria rikire rwangirwa housing ko CDF remwe tumbo tutetheria waka our schools nekia tumindetere ke ministry ito ambesha cha waka school iti na this school yake indi de tengo secondary school ito akita through use of government funds not CDF na school wingi nye kumene ito chwete mbesha na tukaka school in other words urangwenda kuga te CDF akiomba waka nyama school yetu tuna mbesha kumba Ministry of Education na ministry zingi ila chombo twa finances cha waka school yetu in a better way. Urungamiri bwa cukuru eje na bubukiromba thirikari kurekagira kigena gia capitation kuringana na wingi bwana kirema cukuru. Twetha public school tuna challenges nyingi intam kuna capitation onto bwana ku batinge yura pabatiri ingi tutena ite kia tumikona twena occasion tena arua thirikari ndinde miuria ta capitation mapema na nyanka boria kinya vote ndimwe kana iwango bila bitara na kimwana bitara ki school nonto school yonde ne konidi manto jamu tiari bomete from a humble background facilities imoira bagwitwa CSMB hii they cannot be able to afford kwina ana ba mwenye ro itokwirwa grade 6 grade 7 8 and 9 bagwiri kwitwa bena rap tutena kintu cha rap rotary equipment cha rap they are very expensive na ndio kuona from the background that is a major challenge achiari beto kuomba kusupport nonga kedwa kadirikari ombo tetheria to buy some facilities through improvement of capitation ikongera capitation yakaitaitia better up school not per student ni arankuru kibarombete arito bathomaira macukuru uchokera kire gutetheria cukuru iji nyanduria other schools within Northimenti alumni zibomire pambiro tedia skuru shiana arabombite tonto gataka oni urambonete ashiari betori mabati kwe mantu bate kuomba ino bwa living standards living condition is very expensive ashiari kwe bate kuomba ko alumni zibabwiri kwe nyandene bagatethereria skuru imwe itena atotete alumni ibachukuru through our patron Patrick Bucha iberinganire tekena bato support tomba ku equip this new building, this new block kenda shukuru yetu itia status. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Dr. Isaac Kaberi orokomereria matagete kia ubunge atigania West na oritie ayuthi abati muchonde kuma gicigo bunge kiu
kwigwa bagichumiria kiri tournament ria kubangania ya gukiria yewa bia mbeu mbithi akiuga ageta mbere na kubagwata mbaru akiri michetho harugite bakethwa bakewa bia mwanya mwanya irio trophy uniform na kinyambecha irika bombithia gutiokeria na kubetithia mbere bwega kukuza talents cia ana betu baraba tura baichetha no twana betu bendete mutire muno tia West na papasira nene tuiniona twariti na FKF na nuko na tuina Ken neck member wa FKF tuitikaniretie tuwithie timu imwe ya Tiania West kilidis na kimen na antu baba tutethia gutwa sponsors betu nikienda ana bara betu ba uchetha bayagwa kwenda guchetha bubo ya nonto ana buto ke yobe sports game antu mibira tuki yobe sports kinya yo ngwina bwayo so ito kwenda kwira tukichoma kinenya sana nikienda ana betu bara be talented mantu ya football bumba ko opportunity ra ya weto chetha ya nara wikwa Kenya kere mantu ya Harambee Starlets mantu ya Harambee Stars kana ilabu bila bingi nene tuto tukwenda kumaome ba yo chetha ki tournament yetu kurenda antu bakianya West Bongwa nikienda tumba ukuza talent chao tukenda tuna kia wake number 1 on cash na twaba trophy na uniform together tuena kia wake cash kia number 2 na uniform together tuena kia wake cash kia number 3 na uniform na together tuena kia wake cash kia number 4 na uniform na towa timu chonde ila kiochenda chia tumiro uniform na timu chonde ikae wa mibira so katukwenda kwambiri upole vijana wetu wanapotea wanapotea kwa pombe, vinywaji, madawa, na wakati wameangaliwa hivi watasahau na mambo mingi. Kadro twina scouting toborikia kuigwa kenda totara the best players both Rendes na Kinyamen na tukwere ya finals itukubanga kureta our technical director from the national office Francis Kimanzi na timu awe kenda bakeja kuona baraba kedora batali achedi barabega no banjo inya timu cia Harambee Stars so tukaba twina scouting na baraba gatarwa tukabakanya kenda beta good train na inya national teams chetu tuona ithirwa kwe mochedi umba kumanaja ageta so ituije kwe achedi baba ingi bari Tigania West bomba kudora bagecheda kiwango kiu na inya thaitu na timu yetu Arimbine ira yumite sub county tia Monka county league na dai ibo number 2 kile county league Roma county league urita conference league ira division 2 go yukone kia Tigania na timu yu teka gocheza na timu cha Tigania ki echeza na timu nyira tia Chongo tia ma farms na ara Flamingo Pedro Bena discipline jaga tontunaku utumba kudurwa kana focus yekwetumba gwitambere edro utedro ina discipline jaga rastri mubira dai imbesha mbere tutura kwa mantu jaba Ronaldo ba Messi na Bange ba Sadio Mane antoba kuraja last year mochedi umo Kenya ura 2023 achadara timu ita wa St Anthony kuma Kitare eta wa Kibet no mbere gusainwa ni timu ita wa Celta Vigo ya Spain shilingi milioni 800 kwa hii tournament at least tunaona we are going somewhere. Twingine manu naona nacheza bila kiatu, tuangalia pia hii au ni watu wakira gatanta kirenteto cheto na nkatho chia mwanya nontobo kuthura kurumira nteto chia Miro TV nikinya station ya Miro TV okebia mitambo nontokori na mibango ingi kathomba tokothuraniriteri akwa reto kambita kathure wa mburugo nanga kwendera kagita gakega.